Yesu ahimbazwe. Turashima Imana ko Imana abanye natwe uyu munsi abana na gutya babashije kuza guterana. Twishimira Imana. Wa kabiri hari amateraniro y'abamama tugiye kuza imvura ari kugwa kandi nk'ubu noneho ndasenga mpamira ngo nisengere ndebe ko yohita tukaza gutera. Wa muhungu wacu mukuru Shama arambwira ngo papa ngo nous sommes dans une grande saison de pluie. Ati ni yose iki ni igihe cy'imvura ushaka wo kwigendera gusa ariko iki ni igihe cy'imvura. Ndashima ko Imana yabemereye muri iyi grande saison y'imvura abana na gute mukamwaje guterana. Imana mwishura mugisha ndabiyegereje kugira ngo tubane mu ijambo. Mwanya utari muremure nibampere microphone evangeliste Reveriye aje kudusomera, hanyuma boza arekorera microphone ayimpere Larson Sperali. Dusomere hano mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 26 ugeze kuri 27. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Yego. Muzirikane ihamagarwa ryanyu bene data, yuko ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, abakomeye bahamagawe atari benshi, abapfasoni bahamagawe atari benshi. Ariko Imana yatoranije ibifu byo mu isi ngo imaramaze abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege byo mu isi ngo imaramaze ibikomeye. Kandi n'ibyoroshe byo mu isi bikengerwa mbere n'ibitariho, Imana yarabitoranije ngo ititure ibiriho, kugira ngo ntihagire umuntu yirata imbere y'Imana. Imana ishimwe. Amen. Reba muzakozwe n'intumwa 10 n'umurongo wa 34. Byakozwe n'intumwa 10 umurongo wa 34. Turasoma mu izina rya Yesu. Petero yansika kuvuga ati nukuri menya yuko Imana idatoranura abantu ku butoni. Imana ishimwe. Rangiriza muri Samueli wa mbere ibice 16 n'umurongo wa 2. Samueli wa mbere ibice 16 umurongo wa 2. Samueli wa mbere ibice 16 ku murongo w'indwi. Ariko Uhoraho ababwira Samweli ati ntacuraba ishusho yiwe cyangwa ikibero ciwe, kuko ntamushima. Reka jewe sindaba kuko abantu baraba, kuko abantu baraba ku rukoba gusa, ariko jewe ndaba mu mutima. Imana ishimwe. Amen. Reka nsome version mfite hano y'igifaransa niturangiza twinjire mu ijambo ry'Imana. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26. La Bible déclare ceci: Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages à eux-mêmes. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34. Alors Pierre ouvra la bouche et dit: En vérité, je connais que Dieu ne fait point acception de personnes à eux-mêmes. 1 Samuel
chapitre 16, verset 7. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'homme regarde à ce qui frappe le ciel, mais l'Éternel regarde au cœur à aimer. Bwana Yesu asifiwe. Tugiye kubana namwe mu mwanya utari tugiye kuganira ijambo rivuga ngo Dieu choisit autrement. Imana izitoranya ukundi twebwe tutaza tureba. Kritere z'Imana ntabwo ari iz'abantu. Imana igira izindi kritere zayo izigenderaho zitari iz'abantu. Kandi iyo abantu aribo baja kugira amakritere yo guselekisiona, hari igihe benshi bogize ibibazo, kuko abantu bagira le fanatisme, bagira de faveur, bagira de privilèges, bakongeraho meme nepotisme. Umuntu agaheza umuntu ikintu kubera ko atari kuvuga ngo niwe ukimerita, ariko akakimuheza kubera ko wenda boba bavukana ari bene wabo, boba hari izindi nyungu amushakaho, yoba ari umukire mugenzi wiwe, boba bava hamwe, boba bari inshuti, ariko umugoroba waje kubabwira ngo Imana ntakora kwizireba. Bwana Yesu asifiwe. Ahari Imana iza kureba nk'abantu tuba twaragize ibibazo abenshi. Iyo Imana iza gutoranya nk'abantu ngo ireba abakize, ireba abize amashuri menshi, ireba bava mu miryango y'abakomeye, hari benshi batari gucunguka. Bwana Yesu asifiwe. Reka mbabwire ngo icyo uri ku Mana ni ukuvuga ngo ntabwo ari icyo abantu bakuvugaho, ahubwo ni icyo Imana we kuvugaho. Agaciro kawe, gukomera kwawe ntabwo biva ku bantu, ahubwo biva ku Mana. Bwana Yesu asifiwe. Pawulo yariko yandikira Abakorinto akababwira ngo muzirikane guhamagarwa kwawe. I Korinto ntabwo bari barize amashuri akomeye, ntabwo bari bafite bakomeye, ntabwo bavaga mu miryango y'abakomeye, ariko arababwira ngo nubwo mwari mumeze gutyo Imana yarabatoranyije. Bwana Yesu asifiwe. Imana izidusanga no mu ntegekeya zacu, Imana ikadusanga no muri ya miryango iciriritse iriya yo hasi yo ku cyavu, Imana ikadutoranya. Bwana Yesu asifiwe. Arababwira ngo muzirikane guhamagarwa kwawe, kuko abisi bagira kritere zabo, abisi bafite uko baza bareba, ariko jewe ndi Imana ntabwo ari kuza mbere. Imana iyo ije kureba kuko abantu baza bareba, na Pawulo ntabwo barabaye intumwa ya Yesu Kristo kubera paseri amateka yiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuko icyo gihe kera kugeza muri ubu buzima bwa none, isi iracyafite izo kritere. Isi zireba ikareba abantu bakomeye bize, ikareba abantu b'abatunzi, ikareba abantu b'uburanga, ikareba abantu baba mu miryango y'abana bakomeye. Abo ngabo akaba ari ibihamahirwe, abandi kavuga ngo ni mugumiyoni. Dawudi acyuye isanduku y'Imana igihe ryari ryaranyazwe n'Abafilisitiya, arayizana ngo bagere mu nzira, inka zari zihetse ngo ziratsikira, yuza washaka kubiramira, ngo uburakare bw'Imana buragurumana bumutsinda aho ngaho. Dawudi ngo arebe, aravuga ati Imana yarakaye, sinoroha n'icuri wanjye, imuyohereze kwa Obededomu uriyo mukene, ije kubica nanone abakene n'ubundi bari baramutse bari gupfe, nimuyijane hariya. Imana itubabare.
naho nopfa nta kibazo. Abakene bagira n'abana benshi bagende bapfe, wenda izoja kumara abana bo kwa Obedodo, uburakari bumaze kugabanuka. Ntabwo izihamagara akomeye, ahubwo izikomeza aho yahamagaye. Iyo niyo Mana mpaye mbabwira umugoroba. Bwana Yesu asifiwe. Imana tizire, Imana yija gutora izireba abantu bakiriritse kugira ngo ikonfunde, kugira ngo iteshe agaciro, ibinyuze babandi batekereza. Mureke mbabwire ibintu bikomeye. Yafashe ibintu biri mu busazi, ubuswa, ibintu bya bindi bidafite ubwenge, aba ari byo ihesha agaciro. Imana kuko yihagije mu mbaraga zayo, nta zindi mbaraga zikenereye igiye gukora. Izireba za zindi hajya zitari igakoresha izo ngizo. Kuko iyo bije kuba ngo abahamagawe niba ari abakomeye, niba ari ab'amafaranga, niba ari abize, abo bongeye bita Patrick bakavuga ngo dore twebwe twarize, dore twebwe tuva mu miryango y'abakomeye. Ni nacyo gituma Yesu Kristo avuka, nicyo gituma habaye confusion. Bari bazi ko yovugira mu mazu y'abagabo bakomeye. Haleluya! Ariko Imana si uko izireba. Imana ireba ku mubaji kwa Yosefu, Iriya w'i Betelehemu. Kandi Betelehemu ntabwo wari umujyi ukomeye cyane, wari umujyi ubaye abantu. Reka nkubwire ngo aho uva hose, aho uturuka hose, umuryango wawe uvamo, amashuri make waba warize, amafaranga make waba utunze, ibyo tuzabuza Imana kuguhamagara no kugukora. Bwana Yesu asifiwe. Ariko Imana we, Imana izireba mu mutima, ntabwo izireba hano ku bigaragara. Ngo irebe abahungu barebare bakuze, ngo irebe abadamu beza b'uburanga, nabi zibareba, simvuze ko itobareba, ariko niba arebye ireba mu mutima, ntabwo izireba hano. Bwana Yesu asifiwe. Imana, hari umugabo w'umufaransa witwa Antoine Saint-Exupéry yaravuze ngo on ne voit pas qu'avec le cœur, l'essentiel était visible pour les yeux. Aya maso iyi apparence bino by'inyuma biza kubera, kandi bikomeye ni bitagaragara. Ibikomeye ntabwo bigaragara, biza bigaragara. Kwizera ni ikintu bitagaragara, ngo ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya. Kwizera ti wo gufata, kwizera ti wo kubona, ni ikintu bitari tangible, ti wo gikora, ariko cyo kirakomeye. Umutima w'umuntu ushobora kuba umuntu ari umukene wa wundi utagira na safu, ariko Imana yitegereza umutima wiwe, yamureba ikabona iruta abantu ishongore b'abandi. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Imana ikareba ikavuga ngo jewe nabonye, nitegereje ndareba. Yigeze kuvuga umunsi umwe ibonye Dawudi, ngo yarabonye opportunité yo kwica Sawuli wamugeza, aravuga ngo uyu ni umugaragu w'Imana, marigere itegeke yaziwe, marigere ibicumuro vyiwe, ariko uyu yasizwe n'Imana. Imana biramureba ngo Dawudi we ufite umutima kuko bishaka. Imana izireba abantu bafite imitima kuko byifuza. Abakene, hari abakene babana batoba bafite ijambo, abantu boreba bagahabwa n'isi imeze. Uza bambara neza bakakwicaza heza, wambara nabi niyo ubikora mu buryo bw'volontaire ushaka kugira ngo urebe, wo gusigirira kwiye. Isi ni uko niko zireba, ariko Imana ntabwo ari uko zireba. Yareba umukene ikabona yuzuye urukundo, yareba umukene ikabona yuzuye ukuri, yareba umukene ikabona afite umutima w'impuhwe, yareba ikabona arakiranuka. Wowe uw'Imana tiyo mukupara n'umukene w'amafaranga menshi, ariko umutima we wuzuye, umutima we utagira urukundo, umutima wiwe utopantaje, atosangira n'abandi. Banyamutunzi babayeho bafite ibintu byinshi, baraza bakegeranya iruhande, ariko Imana irareba iravuga ngo nubwo yameze gutya, uyu ni umugaragu wanje rasa. Bwana Yesu asifiwe. Aya maso yacu azaturisha, aya maso yacu tazi kureba, kandi niyo arebye tazi arengura hirya,
azareba gusa ibigaragara, kandi ibigaragara ntabwo bikora, hakomeye bitagaragara. Bwana Yesu asifiwe. Tihamagara abakomeye aho bikomeza, aho yahamagaye aho bikomeza, aho yahamagaye Tihamagara abakomeye, Tihamagara abakomeye aho gikomeza, aho yahamagaye aho gikomeza, aho yahamagaye. Haleluya. Imana ntabwo ari ukwizireba. Imana si ukwizireba. Imana izireba mu mitima. Imitima niyo izireba ikavuga ngo jewe ntabwo izandeba nk'abantu. Sinzandeba nk'abantu. Sinzandeba ngo abarikariye barize bafite amadipome, bafite za PhD, bafite za master, bazavuga icyongereza, bakavuga igifaransa, bakavuga ibindi. Oya, uzaba Imana ishaka. Imana ishaka abafite imitima itunganye iri mu nzira zigana Siyoni. Abo ngabo ibare ntizayita ku gihagararo cyabo, ntizayita ku miryango bavamo, ntizayita ku mashuri bize, ntizayita kuri akawunti. Ariko abantu babaye abantu baza birata amafaranga bahawe n'Imana. Imana ari Imana ikaguha ifaranga, ariko warangiza baza wirata. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Imana ija kuba izina agaciro. Yesu yaza kuba ari agaciro ifeza n'izahabu. Ntabwo yuko arimo kuba arabaye kesi, kuko ntiyari muyobora yazagiriwe n'umutima ikawumenya, ariko ibyo Yesu yabitsinze bizo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana muri Yobu 28:28 yazavuga ngo dore kubaho Uwiteka ngo nibwo bwenge, ngo kuva mu cyaha niko kujijuka. Icyo Imana ikeneye gusa nuko tuyigororoke. Peimporte abashu nimba uyafite ariko utagororotse, Imana si uwihaye. Imana kirareba udafite ayo mashu ariko uyigororoke. Bwana Yesu asifiwe. Mureke tuvuge ibintu bibiri kugira dusoze dutanga umwanya. Haleluya. Kritere z'Imana ntabwo zimeze nk'iz'abantu. Abantu bafite ibyo bagenderaho kandi kuva na kera kugeza ubu ngubu. Ariko reka nkubwire, amateka yawe, pase yawe tigomba kukubera ikibazo, tigomba gutuma utizera ko Imana yaguhamagara umuntu azareba ngo jewe sikwiriye. Haleluya. Imana ari kureba miliyoni ikavuga ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Wa munyembaraga, reka kwisuzugura. Peimporte nivo yawe, imbaraga keya zawe waba ufite, nimba ari Imana gusa yakubwiye, tugati nta muntu Imana yahaye imishinga ari gukwiye kumubwira. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya Yesu. Niyo kwizera Yesu. Misiyo ari Imana yahaye Yesu. Ta misiyo y'Imana iradifayi. Misiyo y'Imana yose zirezi. Gideyoni ari hariya ngo bafite ibibazo by'abamediyani, ariko Imana ngo marayika w'Uwiteka muza ngo aramubwira ngo wa munyembaraga, Uwiteka ari kumwe nawe. Haleluya. Genda imbaraga zawe ziri, haguruka izo mbaraga zawe. Imana kuko ari imbaraga, nta zindi mbaraga ikeneye kuha wowe gusa. Imana ikeneye umuntu disponible gukora. Nta muntu ishaka umuntu wa wundi uri karifiye n'ibindi, nta muntu ishaka mukiranutse kure, ariko Imana ikeneye umuntu disponible. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uriho kukwiga ufiteho inyungu, uyesha icyubahiro, usohoza imigambi yayo, uyitera umunezero. Abubaha Imana bagakiranuka, Imana irabemera
amateka yawe ntagomba kukubuza gukorera Imana. Cya kabiri, Imana izireba bajya banyantegeke akaba aribo uhamagara kugira ngo ukoze isoni bijya byose byishira hejuru. Ntabwo Imana izizana izindi mbaraga ngo arizo zirwanya imbaraga, izizana intege nkeya akaba arizo zitsinda imbaraga. Wamunyembaraga kurimba kugenda Uwiteka ari kumwe nawe, wamunyembaraga we, 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 witinya wako, Imana z'amazina, akaba arizo zituma zitekesha ibyo byose wari wibwira ngo ni ibinyembaraga. Uyu munsi Imana yongeye zitekeshe izazaga nkaho urebeye n'izina rya Yesu. Guca bugufi ni ikintu cy'ingenzi. Umuryango wo kuzamuka ni uguca bugufi. Nushaka kuzamuka uzaca bugufi, nushaka kumanuka naho uzizamuka. Wanaweza sisi ni ushaka kuzamuka azamuka, kumva ace bugufi. Imana izireba abantu bayuba, ikareba abantu bafite imitima ica bugufi, yarangiza igahita ikeya suite d'escalier ikabazamura ikabareza ikabicaza. Haleluya, haleluya. Kuko Imana iziko Imana icyo yanga ni ongeye ku Mana. Icyo ni ikintu birizi kuvuga ngo amaso yayo babura kuba kiranutse ba ugitsure cya bibona n'inkozi z'ibibi. Buriya nureba umuntu nashaka neza kuzamuka kuva mu bibi, cya mbere aza ko n'ugushyira hejuru. Nta kindi cyamanuye Lucifer Satani kugira ngo amanurwe akoko yishize hejuru. Niba ushaka kuzamuka uzamanuka, ariko nushaka kumanuka wowe uzizamuka. Perezida umunsi umwe yigeze kuvuga disikuru, warayivuga abaturage ngo bakoma amashyi baravuga ngo noneho abaye ariko naratanga Imana gusa biraza, Imana iraza gusa ngo marayika baramanuka ikonje imwe gusa arimbukiye ronje par de fer. Wanaweza sisi twirinde kwishira hejuru. Imana yonyine ni ibintu gusa, icyubahiro cy'Imana. Yesu ni kwari kwabwira abigishwa wari mugenda mugakora ibitanda, abarwayi bagakira, impunzi zigahumuka, ibitamazi bikumva, ibiguma bikagenda. Muzovuge ko muri abagaragu b'Imana, muvuge ko icyubahiro ni icyaha. Wanaweza sisi gusengera abantu bakira barangiza bakabyira. Wanaweza sisi haleluya. Umugabo witwa Nebukadineza nawe ngo yigeze kureba Babiloni, warayireba wari kumukikeza, warayireba waravuga ngo dore umugwa wanje ngo niyubakiye kandi kugira ngo mbamo, kugira ngo mpamwe icyubahiro. Imana iravuga ngo uhereye no mutation discipline ugiye kuba mu ijambo zarisha hino. Haleluya, haleluya. Imana ikindi zikora rero, Imana izihindura ubuzima bw'abaciye bugufi, les vies ordinaires, ikabihindura des témoignages extraordinaires. Abantu babandi bari baciriritse. Dawudi umwungeri w'intama ati Imana igiye ngo yari imaze kumva ko Sawuli atagikwiriye ku mwami wa Isirayeli, bibwira Samweli ngo genda uje kwa Isayi. Niyo yakwasoma Samweli ngo aragenda ngo ahame areba ngo mwene Isayi witwa Eliyabu ngo wari warakuze muhungu mwiza ku Rwanda ngo yavugwa ngo guhima. Imana yamubwira ngo sigaho Samweli we, nta bwiza ndeba nk'abantu, ntabwo ndeba igihagararo, sinza ndeba uburere, sindeba uburanga, ntabwo ndeba ubwiza n'ibindi byose. Uyu namanze
narebye mu mutima unatakiriye umarira ubwoko bwa Isiraheli. Haleluya, haleluya. Uyu nguyu nagende uwa kabiri uwa gatatu kugeza kuri batanu baravuga ngo none abahungu bawe nabo kubagenda kureba kandi kariya Eliya mu ntama umwungeri w'intama n'umuntu usuzuguye ariko Imana bashike mu nguyu wanaweza kufikia abantu bari igihe bareba bakavuga ngo tudupime bakavuga ngo mwebwe timwibere mwebwe timwubaba iwanyu timwogera kuri ariko uzababwira ngo niwe bavuze si Imana ivuze uzababwira ngo barebye n'abantu ntabwo barebye n'Imana. Imana ifite ubundi izi kureba apana wowe uzureba nuko abantu baza bareba apana uko iwanyu bareba apana uko bene wanyu bareba apana uko abaturanyi bawe bareba apana abo mubana mu mirimo n'abandi. Imana ifite ubundi zireba. Haleluya, haleluya. Cya gatanu identite y'umuntu icurico ntabwo ari icyo abantu bakuziho cyangwa icyo abantu bagutekerezaho cyangwa icyo abantu bakuvugaho bene wa ahubwo ni icyo Imana yakuvuzeho. Iyo niyo identite yawe. Wanaweza sifiwe. Hari igihe abantu batekereza bakavuga ngo uyu nguyu yavutse mu mateka yiwe nuko yapesi nusoma amakuru ye ngo nyina yari yamuvuye mu gahinda gakomeye ariko aritahura. Haleluya. Ikibazo twamenye identite yacu twamenye ngo turi mu Mana ni nawe ari ikibazo. Imana niko ukomere bariya bakomeye ariko nabo baswarenge kimwe batisuze sitima ntibamenye kuko hari icyo Imana yabavuzeho. Yabese arasenga abwira Imana ngo icyaha ukaha umugisha amenya ko umugisha utangwa n'Uwiteka. Cyangwa biravuga ngo icyaha utanga imbago zanjye icyaha tutaravuga ngo icyaha ukuboko kwawe kukaba hejuru yawe icyaha kandi bizabona amakuru kandi izo bintu byose uko yabisoze Imana ntiyukuru kandi ngo arakora muri bene nyina no muri bene. Wanaweza sifiwe. Identite niwo musingi umuntu iyo yimenye akitahura akamenya ko yari mu shusho y'Imana apana kureba amateka iwawe ukamenya kuko waremwe n'Imana kandi Imana ishoboye byose. Icyo gihe usukora ibikomeye igituma abantu bananiwe ntibazi icyerekezo. Hari igihe abantu bireba bakareba mu mateka muri pasi bakireba mu maishe bakireba iyo baturuka mu miryango ariko ntibirebe mu shusho y'Imana ngo wamenye ngo twaremwe n'Imana kandi turema mu shusho y'Imana. Icyo gihe bituma ibintu byose umuntu akorera mu mbaraga zitarize umuntu akaba mu kibanza atarakwiriye kuba kubera batitaho. Iyo witaho uzumenya visiyo yawe uzumenya iyo ungana. Iyo witaho uzumenya misiyo yawe kandi misiyo yawe uzugera kuri visiyo yawe. Yesu Kristo yari azi identite ye son identite le fils de Dieu mwana w'Imana yari yarabitahuye neza sa vision sauver l'humanité gucungura abari mu gusa. Misiyo yiwe rero kwari ukuja ku musaraba agapfa akazuka wariko noneho Kristo yarasutse kandi ngo niwe muganura w'abasizi. Abantu bose barazuka ariko bongera barapfa ariko Kristo yapfuye rimwe azuka rimwe ariho iteka ryose. Abantu kubera kutamenya identite yabo umuntu iyo afite identite ariko atagira vision azaba muri confusion. Igihe umuntu afite vision idafite mission aba muri ilision. Ni ukuvuga ngo uzuba mu bintu byo gucanganyikirwa uzuba mu bintu byo guhuzagurika utabona iyo uja. Umuntu iyo afite mission sans identite aba muri frustration aba mu ubuzima bubaba ubuzima butishimye ukaba mu bintu utishimye. Cya gatandatu ubuntu bw'Imana burengera ubushobozi bw'abantu b'abantu. Haleluya. Ubuntu bw'Imana buri hejuru odela de tout ce que nous demandons. Petero aravuga ngo menye yuko utarobanura ku butoni ariko gusa ngo mu mahanga yose ngo abubaha Imana ngo bagakora ibyo gukiranuka ngo abo ngabo Imana irabishima. Haleluya, haleluya. Ubaha Imana tuyikiranukire ibindi byose. Icya nyuma rero dusoza toute la gloire est à Dieu seul. Icyubahiro ni icy'Imana. Ibyo twakora byose ukomera kwacu kose niyo Imana ituzamurika tugeza hariya ntabwo tugomba kwibagirwa ko Imana yadukuye aho wakuye
Imana ni kuzamura, Imana ni kugirira agaciro, Imana ni guhasise. Icyo gihe ntugahimbaze wewe, uzohimbaze Imana gukorera. Kandi ureke kubwira, nubona Imana iraguhamagara uzitege kugukoresha. Ntabwo yaguhamagara ubireke kugukomeza. Abahamagawe Imana arabakoresha. Mwumva aya makuru dusoza. Mose nawe yari mu bitanga ariko Imana yamubonekera amubwira ngo niwe w'imbuto ugomba gukura ubwoko bwacu muri buriya buretwa kwa Farawo. Mose arisuzugura, Mose atangira kuzana impamvu. Imana niguhamagara nta mpamvu uzovuge ngo bihano uzobe dispoze gukora. Imana ikubwira ngo genda nzakubwira ko Imana imbere yawe. Bwana Yesu asifiwe. Umunsi umwe bahagaze ku nyanja itukura, naratangaye ngo abantu batangira kubabarika ngo babone inyanja itukura imbere yabo, inyuma ngo yabo hari ingabo ngo n'amagare ngo zapfa hirya no hino imisozi ntaho bonyura. Ngo abantu batangira kumwitotombera ngo bavuga ngo Mose we ni tuba tuzanye muri Egiputa titwari kubona badushingura. Ariko umugaragu w'Imana, umuntu wari warumvishije neza amenye imbaraga z'Imana, arababwira numva abagabo bamenye umuhamagaro wabo. Arabwira ngo nimwicecekere mwebwe gusa ngo murebe agakiza Uwiteka ari bubaza. Uyu mugoroba witinya ibyariko bikugwana, icecekere urebe agakiza Uwiteka ari bubaza. Aravuga ngo abanyegiputa ureba tuzongera kubareba ukundi. Ariko naratangaye ngo Imana yitambura ngo mukingi y'ibiti, ngo yitambura mu mukingi y'iburi, bireba mu banyegiputa, bireba igicu. Ni ukuri ingabo za Farawo zicika igitugu. Imana ireba ibyariko biguhiga, Imana ireba ibyari bigukurikiye, ibireba igicu kugira ngo bicike igitugu. Bwana Yesu asifiwe. Imana yigeze kubwira Yosuwa, Mose yamaze gupfa, iravuga ngo Yosuwa, iravuga ngo niye netiyendera de bato ukiriho nta n'umwe uzoguhagarara imbere. Ndirahiye nd'Imana, ndirahiye nd'Imana nta n'umwe uzaguhagarara imbere. Yari bashaka kuri Yorodani nawe gusa akabwira abatambyi ngo nimumanukemo n'isanduku. Igihe Yorodani yuzuye ihahitaga Yorodani ngo yabibonye kageze umugongo. Mana imbaraga zawe zirakomeye, Mana imbaraga zawe zirakomeye, Mana imbaraga zawe zirakomeye. Wigitondo kimwe barategeka aravuga ngo ntambura izongera kuva muri iki gihugu. Ariko Mana baratambira, hari abagabo b'Imana abwira Ahabu ngo ndiyo yaje umugabo wadutuye mu butayu wajya gukikura. Arambere y'Ahabu aramubwira ngo apartiyo de metero ntambura kagishu uzoshobora kubona muri iki gihugu imyaka 3 n'amezi 6. Ikibazo ni uko batahura imbaraga z'Imana. Haleluya, haleluya. Hari umugabo w'umwongereza witwa John Knox, turashoje
John Knox wo muri Ecosse niwe wazanye reforme protestante ahura n'umwamikazi w'Ubwongereza witwa Marie ngo barahangana, ariko umugabo waza gusenga Imana wakabwira Imana ngo ma umpe Ecosse ikizwe cyangwa niki bintu bibiri. Ecosse bamenye Imana bakizwe, izo bitabaye nje ukureho. Ngo barahangana na Marie uriya mwamikazi na rero, ariko mu gitondo kubera amasengesho ya John Knox tuvuge ngo haleluya haleluya. Gitondo kimwe ngo uriya mugamba aragomba kwiga amasengesho ngo ya John Knox ngo kurenza uko muteranye igisirikare cyose za Europe aho guhangana n'amasengesho ya John Knox ngo no kwemera nahangana na Europe yose ikakora. Uwo mugaragu w'Imana wa Kristo Elisa turashoje, mugaragu w'Imana wari waramenye Imana wigeze gufata ingabo z'Abasiriya zari zarabaguye azifata muzima zose arazitwara, kandi isomye bijya neza n'icyo gihe ibitero zarangiye Samariya. Igihe nawe kiragera arapfa baramushingura. Umunsi umwe ngo bapfa umuntu ngo baja kumushingura, ngo baramutwara bataramushingura ariko aho bagombaga gushingura bageze mu kumpana ngo babona ababisha babo ngo bababone ngo ntibaba bashinguye wabo ngo bamutere ngo bamutere ahantu hari yarasinziriye umukozi w'Imana Elisa wari warasinziranye imbaraga. Ngo bakiyamuterera gusa wa muntu warupfuye wagire kontakte n'amagufa ya Elisa umuntu barazuka. Haleluya haleluya. Abantu ngo bahunga cyagite ngo bahunga ndetse n'abamuntu bari babimushinga ibyari ko bikwirukana Imana ibyo ishaka biri ko. Amen.